uJesu washiya abafundi bakhe bangcwele ekhuphukela endaweni yokukhuleka wekhuphuka bangcwele asekhuphuka. Yeni ukhuphuka weyaphi lo muntu uNyalunga enyaza leyo Nkosi yami? Hayi babe. Hayi wesebenzile kunine khuphuka lo muntu udawugcina khuphuka ngasabuyi solo thina silinzena la enkonzweni. Mhlonishwa yini ngiqolise ngokuphathamiseka bangcwele ngidawucela munye make angiqalele ingoma ngitakwati kuqhubeka. Hayi thula wesebenzile uphapha kwabo wena. Wenyalunga uthi ngima kwabani Nkosi yami lekubele akuhlabelele ingoma? Hayi ngisho noma ngabe ngimuphi umfati angahlabela. Yebo ngisho kona lokho uthi ngumfati wabani lokumele akuhlabelele ngobe sabalobola thina labafati. Uphapha wabo wenyalunga uyogijima uyovula libandla unganayo umfati usutawuhlatshelwe labafati baba. Umuntu nomuntu akahlatshelwe ngumfati wakhe. Uqinisile mhlonishwa. Usile wena inyalungu.